sibai ule voin July ni sari sang ni le somni pakhat ni lai ni ania voin chu military council te dan bo chiat chui ani tur thu hianin bulhan tan ta ila Myanmar Witness Polin military council dan bo chiat na an chui tan ta July ninga atang khan British sarkar tan puina adin Myanmar Witness Pol chuan Myanmar ram chunga military council dan bo chiat na human right paljun na le mihring chunga rong taka an chena zongjong chu chui chian na an tan ti siat ani chuti rualin Myanmar ram Witness Pol chuan military council sipain international crime antingei ti UN hnuai atanga abi ka chui tu pol IIMM nen po chanchin anin hlan chhong ton dona Myanmar ram chunga sipai te thil ti kholo le mipui chunga tharum an thodan te tual an thana zongjong te chu fin fiana nen vek an chui zui anga chung chu ICCMO ICJMO lama po phor ani mel hle ani na taka chuan hei hi tunhma de atanga kalpui ani to a tuna hian official le tlang siata an puan zarna ani bera then khat chuan ICJ boruak om chawatan sipai vona le thal theina kong pakhat ni hialin an ngai ani Japan MP10 Myanmar NUG lo sarkar dang anom lo thu an soi Myanmar sang hile somni election result chu khovelin apoma NUG National Unity Government po ringamin Myanmar ram chunga sarkar dang anom lo thu le thunai na ponglak an pom lo thu chu Japan ram parliament member Japan Myanmar Friendship Parliament member Pola chairman ni bok Myanmar Democracy Jinkong support tu Parliament member Pola vice chairman ni bok Mr. Ichiko Aisawa chuan asoi July ni ruk sang hile somni pakhata National Unity Government NUG Union Minister tele Japan Parliament member te online a meeting neina a ani chuan chu tiang chuan an lo soya Japan Parliament member Mr. Ichiro Aisawa chuan sipailamin vote ti chingpen chuan lama thunei na an lak chu pom thei ani lo Myanmar November thla in thanpui chu adik tok ani ti hi khovelin apoma Thantlin member tele ethnic mitlem jok teladin National Unity Government NUG chu kanringa sarkar dang Myanmar rama omlo ti po kanring bok ani ti in asoi ani chuan sipai thunei tu ni lo NUG sarkar chu ataka sarkar ni thai ania chu Myanmar ram mi puin anlan tir wangin Japan chuan atan puyang Japan ODA tanpuina hi sipai tanpuina tur ani lo ral thuam leina tur ni lovin zirna damdoi in enkolna thiamna lam tanpuina le eile barlama tanpui ani boka Japan ODA tanpuina ti top ani na chan chu sipailamin hlokna atel thailo nan ti ania mipui chan ai tur khoi chingpen hlawa wangin mipui ta na direct hlok puina tur kongte dabmek ani ti in a soizoma chutiang bokin Japan upper parliament member Myanmar Democracy Thlop MM2 parliament member Pola general secretary ni bok Mr. Michihiro Ishibashi po in sipai soichiana chu poma eptu party zongjong po in an thlop chu Myanmar mi puitana tanpuina ani thai arin thu asoya sipai hnenaral thuam hral lo tur le har sanatok Myanmar mi puite eile bar damdoi in enkol lama tanpui nge an tum thu asoi ve bok ani he meeting a hian Japan rama lower parliament member Mr. Ichiro Aisawa upper parliament member Mr. Michihiro Ishibashi Mr. Yutaka Nagasuki Vice President Japan Myanmar Friendship Association CEO Myanmar Japan Company Limited Mr. Tasio Tanabe freelance reporter le NUG Sarkara Parliament member tele Union Minister te antel ani Traffic Police tele mipui vowa electric power disconnect to staff te chu YUG in vona thu achua Traffic Police tele mipui vowa electric power disconnect to non CDM staff te chu until ti lai bansan turin Yangon Base Revolution Paul Sompali in Suikhom Yangon Urban Gorillas YUG chuan vokhana thu chu asiamani YUG chuan fascist sipai tanpui thin phatsan tu traffic police te tan ti in vokhana thu chu asiam boka sipai Paul in omnakal zel theina man ruwa sipai ui chau police ui chote motor veiwana traffic police ten kongthen fai na an thothin chu titopa traffic police ten mani nunna le thil neite haro hle jok turin thu chua chuan tarlan ani YUG chuan rengun khopuya in Sengpak Laintaya Minye Joshua Kong Miao Dagong Tengchong Kong Auchin Kong le Bahu Kong le Yuama Koi Kong kila om traffic police te chu vokhan nan bom anti pu thu po anziak langa
chuti rualin leina na neya tuma hliam lo tura ti pu ani phot thu le he vo khanna hi ngai towa fascist sipai inrel bolna kal zel thei tura na anna tho sak don ani chuan traffic police te nun na le thil na ya mo phurna anlak lo tur thu YUG chuan an soibok ani chutiang bokin sipai te ta na sumluan lu thaina tui bill electric bill pedu lo tharum tela sipai do dal tu mi puite vawa electric disconnect saktin electric department a non CDF staff te po in mani nun na le thil nei te ngai hlua an thil ti lai bansan turin YUG chuan avo ngal bok ani Yangon Urban Guerrillas YUG hi zuni somthuma Yangon khachunga revolution movement pol sompali intel khom te anni Phaka na military council sipaiten bom mangin bai antok Kachin state Phakan township Saimu Kholom Sai ang Khobula tukin Jingdar Sarivel Khan military council sipai patrolling nei te chu boma bai anni thu riat ani tual chung mi pakhat chuan Jingdar Saririk ma in bomkam an rap puaka ke in sipai somvel an kala bom an rap puata ka chuan an hliam nualin arin om ambulance motor pahni le four wheel motor pakhata hruai chu anni ti in asoi he sipai te boma bai na hi KIA lam ti ani ti in tual chung mi te chuan an soya KIA lam tak chuan thu chu an siam thu riat ala nilawa thi le hliam anam nual ni a riat ani bok April ni som pathum jing lampo khan Phakan township chunga patrolling nei sipai motor pakhat chu bom chiat alo ni to boka Phakan township chunga cheng mi puite chuan military council sipai te dulo nalan tirin nitin kong an zo thina chu wangin sipai te po in Phakan township chunga nitin ke in emo motorin emo patrolling an nei bezi abok ani KIA te beitur motor rual an puak KIA beitu sipai tlan suak in puanna mingsanga zia khilo ngai thla ila sipai council lam hian KIA te nuai chiat tumin ral thom le sipai in se khol tumin kachin lama an in tir lut ranga ma se KIA ten sipai ruwa manna selok ranin konglaka an lo bei thina hetianga konglaka lambun tur hian KIA sipai an thok chuak tam ngai lo sipai convoy motor panga vel beitur hian KIA sipai somni vel bak an thok chuak ngai lo ma se an mani ai tam sipai rual te chu KIA sipai tlem te chuan an norlet ne tok hle ani mani secondary jana PDF te puitu KIA te kha KIA brigade noya pol pakhat tlem te le kan ni KIA lo beito Burma sipai brigade 101 atanga tlan chuak ming thu pakhat chuan KIA te kem kan lu chua emo min lambun po hian KIA te hi an tam ngai lova kiltina dar thai ang berin an in phara somni rual vel ni si tam tak karon ang hianin min bai thina kan tol nge thin KIA kem kan lu chua po hian aming leka KIA sipai panga vel lek kem ngak lo om te po hi tam tak emoti in kanral pui bai vaka min bumkual ani ber hetia KIA sipai mi palinga vel lekin sipai patrolling emo sipai rual ronrun tu an lo ma chon ngam hi an hoi sim ti in a soibok ani tun tuma po hian Kachin state lu tum sipai council motor te chu KIA te hian chua mai an tum lova lo lu tum hasa apiang an lo chum chil mi azel ani vo in July ni sari Jingdar Sari Khan Phakan nammo sain sound lam atanga sipai motor ron injui te chu KIA te hian landmine bom an lo khilai na sa a sipai sual thi le hliam pui tuar an tama wangin private motorin sipai casualties te chu an phurlet ti mitam hutu pakhat chuan report aron pe ani PDF training an pek zo takte an tin dar sang tak nuwa an khor nema beitur sipai lo lu tumte an omreng dona KIA ten sibai rap thak bukin konglaka an lo muak zel don ani hi hemituma sipai thi le hliam zat hi report mule huna tarlan thai kan tum don nia ti ina ziak ani voin hian state councillor do Aung San Suu Kyi covid vaccine chiu ani thu au kilte hna tanga hriat ani tuna tahan kalimyo le ache ve lo ngai thla ila nimin July ni ruk sangni le somni pakhat khan kalimyo huam chunga mi somli pahni an borala kalimyo Christian thlanmola mi somni pakhat William anni July ni khatatanga ni ruk inkar ni ruk chunga thizat mi zale somsari parukan ni kalimyo covid center mi zali an oma kalimyo hospital mi somli panga vel traditional hospital mi somni panga an om nia hriat ani kumin January thla atanga July ni ruk sangni le somni pakhat thleng kali ka bo huam chunga pastor thizat chu mi somruk antling to ani tukin July ni sari sangni le somni pakhat hian tahan bazar building sak le thlang kongkam dorkai an la lun le a jingkara mi an la thanem hle
tahan chaupo di lovin kalimio huam chung khothen khata covid si aluar tan hle ti siat ania inven na uluka tul thu tual chung upaten mipuite an siat tir ti siat ani tahan kho chunga hun rei tak ru asur to lo chu wa in July ni sari sang hile somni pakhat tlailam dar thum khan ru asur ve chiama boruak aji omdeu don nia siat ani tahan mizo thalai pol TMTP chuan damlo tan oxygen a thona ho theina office tahan Methodist mission veng biak in kota hon mek ani thu siat ani military council ten sarkar na anlak February ni khatatanga Myanmar ram chunga chin mi thizat hi mi somriat pakhat antlin to thu Institute of Chin Affairs chuan atar lang Falam township chunga khorang sanga military council sipaite an che top hle Falam township webula khoche vel khosaria military council sipaite chu khochunga lutin khomiteran vul antal saka an chobela te e in bufai ipte an jun khuma petrol an leibok ti siat ani jun ni somni pakwa khan falam khole webula kho inkara military council sipaitele CNDF te an inkapa chumi ma atangin sipaite chu khochunga zirna ina le biak ina anin kulto ani tual chung mi pakhat chuan in lama kan ho chuan in chung ombung ruwa engma mantlak lovin ti chiat ania an ruk thai ang zong zong an roveka TV computer te po an rovek ani ti in asoi chutianga wang chuan webula khoten om kho somvela mi pui sang ni don chu mun himlama an tlan chia ani tuna chuan sipaite chu khuwa om to lo ma se then khat hole an om lain atamjok chu mani ina hongam lovin an om reng ani kalemio bula sipai film khurlo wangin mystery pakhat ka hlum ani kalimio khobul thuma khuwa voin July ni sari jinglamda sari vel khan military council sipaite chu motor panga in khochunga an luta silai antong pong ka ngala wangin tira thun budeng khola mystery na thok mi pakhat lu aka funi in athingal ti siat ani chu an ka fu thita chu pau khong khomi chin sanya nupui nei u awmin kumsomni pangami ni in anupui le fapa pakhat akal san ani thuma khomi mi pakhat chuan khopum ka tumin anon kal ani bermai anon lu rualin tira thun budeng khol chunga tual chung mi pakhatin tukli an thukrulai an lo mu fu awangin an pong ka ngal ringota chuta budeng khola na thok ku emien chuan hlawin budeng khol mar lama atlan chia chutia atlan lai chu alua an ka pani ti in a soi thuma khuwa hi kalimio atanga melnga velahla kalele kan go inkar kongkam om ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te hin zawai chunga lom thu kan soye